Kačkalonac pjev se čuje, kuća vadi tijesto radi. Usta gladna ovdje znade, Bosanac hranu srcem gradi. Bosanci u kuhinji sa strašću, najbolja je lala, puna su duše, kuhaju nam toplinu, mazrače. Svaki okus kao zlato sve tu. Na prvi pogled čini vam se veoma skromno, skoro da nemamo ništa, ali nama je sasvim dovoljno pileća prsa, malo jogurta i kukuruzne pahuljice. Standardno pileća prsa režemo na pola. Sad svaki od ovih komada treba malo istući. Sad slijedi dodavanje začina na ovo mesa. Naravno, dodamo sol. Ćemo biber. Malo mješavine začina dodamo. Dodamo jogurta, dovoljno je 200 ml. Malo promiješamo. Ovo je kao, eto, mariniramo sada prsa u jogurtu. Aromu malo obogatimo okusom origana. Dok se pileća prsa odmaraju u jogurtu, mi smo se odlučili da kao prilog odradimo rižu. Dodat ćemo malo maslaca i jednu pileću kocku. Ja odmah dodam vrelu vodu da to ubrzamo. Ovo su kukuruzne pahuljice, neslatke, znači neutralne. Sad njih treba izdrobiti. Malo ćemo samo ulja dodati ovdje na dno posude. Sad komade piletine, odnosno pilećih prsa, ovako fino. Da sve maksimalno iskoristimo ovu marinadu od jogurta, malo ćemo samo ovako nanijeti. Evo, naravno da je sve spremno za rerne, rerna je na 200 stepeni. Idemo fino ovo da završimo. Riža se ovdje fino krčka, ona će biti gotova. Sve je pod kontrolom. Gotova prsa, jedna tura i druga tura. Evo je riža, prilog, malo peršuna odozgo.
Pogodili smo sve što smo trebali. Dobro je. I riža je okej. Znači, narode, vrlo jednostavno, brzo jelo, super ukusno, za ove dane idealno i ekonomično. Hvala vam što ste bili s nama, budite nam dobri, do sljedeće prilike. Ćao! Bosanci u kuhinji sa strašću, najbolja jedala, puna su duše, kuhaju nam toplinu, mazrače, svaki okus kao zlato sve tu.